Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Ugogo obukeka semdala ke laphana wey'ngane zakwethu useqophe umlando ke laphana wey'ngane zakwethu, adansa ingoma yamapiyano agibele phezu kwerufu ke laphana wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi bashiye imibono eyahlukene ey'nkundleni zokuxhumana bethi lo gogo lento ayenzayo uzodala iy'nkinga laphana ngoba uma engaphuka kungathatha isikhathi laphana ukuthi amathambo ahlangane. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze subscribe, ucinze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo.